Palestina Gazze'da jaş baldardı öldürüp atışar. Oşolordu güntüge görüp bilip durasın. Jaş taristeler özün atın ali bilelek, sözünü çıgalek, emçek emi atkan baldardı jööttür kapıllar öldürüp atsa, sen beyakta jööttürdün produksiyasını jep oturasın. Colgate pasta jööttürdük, anı men içine juva. Coca-Cola Fanta'nı içip oşoldağı jööttürdük. Aram dep aytpayбыз алардын bardığın. Biroq oşol neseden bular bayıp atar. Bular bayıp baymanası aşıgandığı üçün anan bizim baldardı öldürüp atar. Sen Türkler'dükünü alıp ke, Kazaklar'dükünü alıp ke, birinci özümüzdükünü iç, Malezya'nıkını al, Müslüman memleketler yok mu? Var. Sapatı naçarrak oluşu mümkün, biroq bizim tuğanlarımız. Kodun qarasan 729 menen baştalsa, Made in İsrail degen söz oşol. Sen satıp atkan akça, oşoğa bıçak tasap berip at. Sen oşa entip Müslüman düşmanlık kılıp atasın. Oşun üçün boykot kılış gerek. Göğütlerden tavarların, İsrail'in tavarların albaş gerek. Oşol Müslümançılık milletimiz bulur. Men Coca-Cola'nı içpegendi, kolda ettelem, jakta ettelem antkeni, al oşol jööttörдүн продукциясы болуп эсептелет дагы. Ошондон пайда болгон акчанын бардыгы ошол Палестинадагы мусулмандардын өлтүрүүсүнө, жана башка жердеги мына Даишти каржылоого, жана башка кетет дагы. Сиз өзүңүздүн башка бир мусулманды өлтүрүүгө жумшай салым кошосуз деген сөз. Эгерде сиз бир жылда мисалы үчүн 10 бөтөлкө Coca-Cola сатып алсаңыз, ошондон түшкөн пайдага 1 ок келе турган болсо, ошол 1 ок бир мусулманды өлтүрүүгө сиз салым кошкон болушуңуз ыктымалы бар. Ошондуктан мен өзүбүздүн мына өтүп кеткен раматылык Табыл деген Бердиевдин шоросун ичкенди, ошондой эле өзүбүздүн мынакей Баткендин өрүгү менен балыкчынын суусуна салган доктор Шер деген өрүк шербетин ичкенди, өзүбүздүн Жалал-Абадтын жакшы бир сууларын ичкенди, Байтиктин суусун ичкенди, такыр болбосо арыктолосу жактап алып өзүнүн суудан ичкенди. Мен сунуш кылат элем дагы Coca-Cola'ны ичпегиле жана ичпегиле, патриот болгула, өзүбүздүн жергиликтүү чыгарган суусундар ичкиле деп мен айтат элем.